Pikir Shillong traffic update mentara sengi ngan wat ning bajong ke Google page hang ne nganyon ni ke Google dili ke Google dan search nang ni na po Google hi Shillong traffic update search for traffic update dan wat dia ke bathok map hang ni hajrong dan bathok AI mode dan bathok all dan bathok news dan bathok image dan untuk bathok map press tu bathok map tu hang tu rong blue de bangadan manga nong thmai ngangadan snong thmai minta de hakan wa direction badan block dengan zoom kini bahasa borok di ke block kini bahasa borok di ke block dan Bosco Museum kemudian block mulai nong kuar pe ke block sekatanyo setan mulai kemud tu dan Bosco Museum mulai nong lom Industry Corporation mulai nong pedeng kemud ke block hanong pedeng bat nong lom Pemut nabayat napa maulai selai karya nong pedeng tu hakatu ka rukam ni kani basau di blok bajerngam di balik kemudian maulai nong lum gadan ke blok maulai nong lum kemud ketika di selai pom kani dia maulai pom yes Mahindra showroom je ya kan dia maulai pom kawan nayo tu rong sau ki pakai usia ke green tu rong blue tu tu dia mulai petrol pom ni untuk terpe tu ke blok untuk ini am ke blok kan ni ke dia mulai area dia minta let's go another direction di lawa mau prem Sunny Hill mau kar Lumding Jiri Road ini Jakaba blok kari kena masjid Lumding Jiri Road door to door repairing and service generator dia kan ni ke dia kan ni Hajan Masjid dan masjid saya sini Lumding Jiri Road itu police station nang ada kan kali bawan apa kaingan di Sunny Hill kali bawan Sunny Hill saya duga kena ke blok kumtur tengin page saya akan ikat han teknik cakap pasau kani di Mokhar para bazar lah ni hayaudo blok kat sebalik tu baram pulun untuk di Matfran kini bawan sana ni GS Road thank you filling center Mokhar kemudian ni kadai apa thank you kadai apa yang mau ulang ni tu saya cakap than lain kerapan kini sini para bazar Balaji gitu ya ki Anjali nama kata kadai saya Anjali PT Anjali hang tu kumtu la dafika ban tip yala dero apa ko ban le chikano kono kacaka page wa ya kani ko update page ngani kathan bangadan manga ka blog hai basau Frank Yamaha kemurani motor Baar Part Phoenix Residence Sis Poker kemo saulat stay kini surop FCI Church yang tu badan step by step neka ka school itu Holy Child dan school Holy Child tu Situ kadan blog tekum tu filaban update dia tapi ko aban lecha kanu kono kacaka tapi ko aban lecha kanu kono kacaka ro timolai petrol pump blog Sengkasi College kani kedikalan kaban wawan nama jingking maulai kaban le jingking Boston link bat warna maulai petrol pump turang green bed kemudian ketua balik semua lain yang pedeng surong Sengkasi College kumto JEM okay fine thank you very much keep on supporting kani kedeka education videos kemapan baskelo di Barokai type bed Shillong traffic update type bed Shillong traffic update untuk type komputer search komputer lah batai hang tu okay guys okay Barokai okay prolog para jawar para baik itu without baik yang akaran baik nama ngam lah baik itu so dia no mano tembang angit baru via di subscriber baik itu yang akaran baik boleh sih pun ya